الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن فقط كدفتر من دو الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم الزيدان رحمه الله. إن جنجي كوني الحكم وأقسام الحكم عندك دي وأقسام إن الحكم حنكي جنگ دي شروط المحكوم فيه هذا إن شاء الله كأنن داسو لاندي تطلع دائما تهجتو الحكم كنياورني الحاكم كواتو نياور دي والله المحكوم فيه كغلال غال هلي فادو واتنا غال يو وات المحكوم فيه e jangino non المحكوم فيه الله سبحانه وتعالى sarti no wada Allah سبحانه وتعالى ndaade nyaawore windine nen ka sunda kanyum e ka alquran fo ndaade tawde Allah سبحانه وتعالى farlata goddo ko o wawata farlata goddo e inni ko wanda ko be sarti taklif ko dum ko be tawta hida andi haraka jum kadi e lu ne hondum haraka hida way ko dum don jangude hanki Allah subhanahu wa ta'ala farlata mustahil o kango farlata hunde wonde impossible hunde de tawata de latota o farlata e ko nandi de dimpiji o farlata e piji wondi kaberde piji wano giggol wano anyugol wano monagol wano innen weltagol dimpiji dum fo Allah subhanahu wa ta'ala farlata me sabu najungo majji di woni kono non da yamira hidingol dudugol berde ma den onyingol berde ma de ya hidu ko woni iman anya ko woni al kufur hande inshallah kunu jangeten daiman ko fi al mahkum fi kaka gollal ha do ni jangeten kono wonde e ndare tawen Allah subhanahu wa ta'ala inni galdo gollal ko jiya do je galdo gollal ko min je haray non kala ka der sariya mede kader alqur'ana kader sunna nulado sallallahu alaihi wasallam si alla inni ko kadum jeygal gollal do Allah subhanahu wa ta'ala ko ghaniyun 'anil alamin kala ko jama'u fu jey alla inni ko min jey kala ko jama'u fu jey andu dum honno walla jey ko yen ko du faabete kala gollal gal Allah subhanahu wa ta'ala inni ko min jey ko ya andu haray dum don hande kan ko fu jey kon hay goto jogaki haqqe sala gol wadu si goddo wadi zina piede makko loyru temedere ko ndulleru temedere do ko mbojey Allah indi ko min jeygal gollal si wada do zina o e waddo zina o e famiji mabbe di fosi be inni mele men munnike atta o pie loyru tembe sabu fiendo sabu non ko haqqullah bandi jo si wujji juude den addama tajede hay tay woni wujjado inni mimmi accanimo ko holdo judden tajete sabu non ko haqqullah kala Allah subhanahu wa ta'ala in ko hakkula e ini ko jamaande sabu si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala accuduno en e dum don tawi hide way accidirde hando leede men de bonay no sabu hando sariyaji din di jibata no sabu sawriyaji din hande kadi ko memmi ni womi nay accanimo o da wari o da accanama o da wadi zina accanama o da wujji accanama si woni do seeda haray leede men de jibata e hoore sariyaji ko wadi piji keldudi di fu piji di tawata sidi acca batundi lorray few Allah subhanahu wa ta'ala ni deddo golle ko min jeyde hay goto e boddo jogaki hakke hay laami do jogaki hakke libugol gal gollal do salugol wadude on do had nana se faal ede bari haqqul abdi e haqqul abdi koko jeyda ko yeeyigol jawdi mandi dum do foko dum ko hadde ma si tawi woni goddo innen wano goddo no nyawlima heri ada wawi endude altani mo nyamande sabu dum ko haqqul abd kon haqqillah ko jama fo jeyko sécurité jama in lay wande ma wari dir gongol dum do fop diyaji din kafaraji din zakati din dum do fop ko Allah subhanahu wa ta'ala ko haqquhu haray ko du wadi hay goto wata dimude dum do e kasariya makko haray ko dum do ga jangete kadar sumen do windu do defter day rahimahullah windi المحكوم فيه في ناحية الجهة التي يضاف إليها هراي كدوني غولانغال اتلمك هم بتكيدتين اي غولانغال هيدا ماري غولال غال تكيدتا الله سبحانه وتعالى إلا ندوكو حق الله سبحانه وتعالى la mari golle de takkidata yondum e jiya don ina gal do gollal ko jiya do ji af'alul mukallafin alladhi ta'allaqat bihi al-ahkam ash-shar'iyya haray ko dum woni golleji hellifa be yowodirdi e nyaawoje sariya de imma an yakuna al-maqsud maslahatan amma ko beta wata hara ko sariya on ko faandora sinjugol sariya on ko sabu nafa fo no derto ko nonete maslaha am
maslaha amma ko moƴƴere jama on fuu Allah subhanahu wa ta'ala sikki mo wari goɗɗo tewi ke pas wari ko on tigi ware si tawi woni on tigi waɗi zina ko yo piye so on tigi wujji koye jungo on taƴe sabu ko ɗow moƴƴere jama on woni o inni ɗo kañum kadi aw khassa ma moƴƴere mo tawata ko hertori nde ko ɗum woni haqqul abd haqqul amma ko haqqullah haqqul khas ko ɗum ɗon woni haqqu al abd فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع ستين وني ناور ندين كفاندورا كوفي جماع فو عامة فو فالفعل هري غولانغال هو حق الله تعالى هري ودوني كو حق الله سبحانه وتعالى وإن كان المقصود بها ستين وني كفاندورا اسين تقول ناور ندين مصلحة خاصة هري كو مؤيره هم بهرتنا نابي فالفعل هو حق العبد هري دونكو حق العبد هري كو جيادون جين غال دون غولان jaka ene andi ka sariya men kadi damari haqqullah damari haqqul abd si goddo non Allah ndi kala ene Allah subhanahu wa ta'ala hatto didi eden golle do ko la de tawde dum don ko fo jeyi Allah idi ko mi jeyi fi wata goto wo goto libu gollangal harangal wada wa qad yajtami'u fi al-fi'li haqqullah wa haqqul abd wanda non nyaawore wotere adara inde tawa haqqe Allah on no der bayre haqqe bani adama on kino e der bayre ويكون حق الله والغالب وند توا هريكو حق الله سبحانه وتعالى اون بري جوغاد دول ادن دو هونde او حق العبد وند كدي توا هريكو حق جياد اون بري جوغاد دول هو الغالب ونتكلم فيما يلي على كل نوع من الانواع على حده اي يوتاي دو مكلفه hande kono wonde jambude daiman tay hejjutu hidi do hida bari amari do haqqullah ida bar do haqqul abd hida mari do inne ala tatabo inne do haqqu al mushtarak ko ɗum woni haqqe kafidaɗo haqqu almushtarak innen ɗo wa haqqullahi huwa alghalib ɗo ko haqqe mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala kañum e jeyaɗo on no kafi kono haqqe Allah on ɓuri jogade doole e nder ñawore nde ñawore nayaɓere nde haqqu almushtarak وحق العبد هو الغالب kodo woni darsu men fo hande ida mari haqqeji sariyankeji har Allah subhanahu wa ta'ala ina dido ko min tunje e haqqeji go Allah ina dido ko an tunje e haqqeji go Allah subhanahu wa ta'ala e bani adama no kafi e majji ko e faamu non daiman se inni Allah subhanahu wa ta'ala e goddo no kafi ko fo jeyi ko Allah ina ko kanyum jeyi haray don kono Allah indi do on ko kan ko buri jogade dole do on ko ma ko woni jogade dole ene hiya do joni goto ko honto di ukkondiri e ko honto di dumannori woni haqqullah huwa haqqul mujtama haray ko ni nete haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ko fu jeyi ko haqqul mujtama haqqe jama'a fu ko dum do woni al mujtama so wala subhanahu wa ta'ala no wadi kadi ko honno leyde men den de buttirta tawa bandi ala goddo yalta jinda leere mo faala o hara goddo dum annaki dum hara da wawi o odutude bitik ma on leere mo faalda o dum no fu kanyum kadi wadugol din no piija Allah subhanahu wa ta'ala din don ko haqqe makko o inni do wondema wadi hada yu'arrifuna ko fi dun haray jangube usul ben no inna wondema haqqi Allah bi annahu ma ta'allaqa bihi naful 'am winde do ma ta'allaqa bihi naful 'am ما تعلق به إنه ما تعلق به النفع على وكلا كتوات النفع نيوندري نفع كان هركو فوجيكا حق الله كنو كلا النفع كتوات هركو جماع فوب جي كدونين حق الله إني haray hebugol sécurité gonno ko haqqul fu haray ko inate haqqullah ma ta'allaqa bihi an-naf'ul 'am ko fu jeyi ko dum do woni haqqi Allah subhanahu wa ta'ala
من خير إن من خير اختصاص من غير اختصاص بأحد وتوا تحير ترى هاي غوتو جيا لاندو جيا مينيسير بجيا لامي بجيا لاما بجيا دونو الله سبحانه وتعالى وات mo wujjita je mo jungal mo hay si lando inni ngo tajataake ngo hana tajede sabu ko haqqullah sabu fiyonno sabu tajugol jungo makko gon yagginay himbe be fof ko haqqe jama o fof jeey dum do jaka ene andi sen jokki o do tum haray koko di sonjaaji di jogi den fof kamen yaltiray sabu tabintingol wonde ma haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ko akunani do bi annahu ta'allaqa bihi an-nafl 'am min ghayri ikhtisas li ahad walidhalika nusiba ila rabbi an-nas jami'an ko sabu dun nyaawore den tugora e jeydo himbe be ngon fu li izami khatarihi wa shumuli nafihi sabu hulbinagol angal wadugol odo e sabu nafa ko woni derto sabu Allah subhanahu wa ta'ala kala ko inni dum do ko hakke makko dum don se yebi dum don gurdam men fo wara yebi ke Allah inni sa tewi ke awari ko ya ware de tawde hande kadi warebe be ngalaka warede ko du hiiden wargol no dudi ndete Allah subhanahu wa ta'ala inni mo wujji ko jungo mun gon taje nde tawde en ala wadde dum don ko du wadi hande nguy kano dudi ndete Allah subhanahu wa ta'ala inni si zina mo jomba wadi zina ko yo piye nde tawde en ala piide dum don ko du wadi zina no dudi Allah subhanahu wa ta'ala inni jombudo ko yo ware si tay won nde tawde en ala wadde dum don ko du wadi sonja dudi jaken andi angal jokkugol o do naaday en e sonja jokkugol dum do yaltinay en ko wiete e der sonja ko dum Allah subhanahu wa ta'ala inni do ko haqqullah sidon fala ngurda labadan on jokkay haqqullah li anna haqqallahi huwa ma ta'allaqat bihi an-nafl 'am wa la yahtassu bi ahad inni no wonde ma sa wada li dum don haray khutura no der ton masibo mola nango hino ton sen jokkari o do haray non nafa mola naka kanyum kadi hino ton sen jokki de nyaawori o ini wa hadha haqqun la yajuzu isqatu haray dum do ko haqqe hay e goto jogaaki dole salagol jokkugol o haqqi Allah do hay e goto jogaaki endogol mimi accani mo joni accenno hay e goto fi yoddu sabu haqqullah wala yahiqqu li ahdi at-tanazul anhu hay goto kadi wata jippitanagol ende nyaawore do min on haray mi acci dum do ngalato awil khuruji alayhi hay goto kadi jogaaki dole yaltugol e der nyaawore de fa huwa kad nizamul 'am inda al-qanuniyyin afwan haray hino way wako inneten do kon aray liberté publique on porto be gasi be ni liberté publique a konu koko jama fo kafi kon aw sariya on kanyum kadi kon ko innete liberté publique on ko dum no sariya on inni kanyum kadi haqqullah sabu fionu sabu luaji di do fo ino li mo kala no hani wurude no wuri riwo kono naya sonju inaya sonju kawtal jomaaw wona ya hulbi kawtan jomaaw sari am kanyum kadi kala ka inna haqqullah andu go dum benata liberté publique on ka jangube luaji ben ko ben innete inda al-qanuniyyin wa wujida bil istiqra haraydun tawama ender linyama ender sari am fu be tawi anna huquq Allah al-khalisa haray haqqeji alla labudi di boy ko hoddi hi ami ma yati jangube ben be ari abe dari piiji di tawata di hara haqqi jalla di be suuti ara don kondum al ibadat al mahdha illen al ibadat al mahdha tawata dewe laabude den boy juulugol horugol non kono non ko haqqullah winde go inni al ibadat al mahdha dewe tawa ko dewe tuf jillondira hay fuy dum non kono non ko haqqullah mo inni juula nan ko inete la non ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala hora nan ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala rewan ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala gomdi nan ko haqqi subhanahu wa ta'ala duma hida haray hida wawi artikude ko haqqi subhanahu wa ta'ala hida yurmel ko haqqi subhanahu wa ta'ala de mari dewe go den don la jidala fi fala yashtariku hay e goto e Allah subhanahu wa ta'ala kafida huwa al iman ko yondire iman wal islam wal ihsan dim don ko Allah subhanahu wa ta'ala tum hertani ma da sen fami joni e jaka ngandi dewe den fop dewe laabude de ko dino e nete ibadatul mahd
dewe laaɓuɗe ɗen puy tawa ɗe jillaha ɓe fuy ɗen ɗon ko Allah subhanahu wa taala to juulugol horugol janngugol non ko non ko haqqi Allah subhanahu wa taala non ko go كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونحوها فالإيمان وما بني عليه إيمان إكو ما هو رأيمون يقصد بها تحصيل ما هو ضروري وهو الدين دين كان يمكن جونو كو إنتنو هاري والدين ضروري لقيام المجتمع والنظام هاري دين كان نجيا هون ونغا ضروري توتا نفرلي ميدن سبكوني نتي ضروريات الخمس إني نو دين كان كون نغاريكو فيه رينو قلبي جوي كوني ودي دون الدين والنفس والعقل والنسب والمال كودي دو جوي ان تي مقاصد الخمس ما دون ان ده هاري الضروريات الخمس دين دون كانو كدي كومبو جوغي حقي ماجي الله سبحانه وتعالى كلا كو لورتا وونكي كين الله ينيكو مين كو حقي يام كلا كو لورتا حقي لدين الله ينيكو حقي يام kala ko lorrata innen duma damme den Allah subhanahu wa ta'ala inni ko min jeydum kala ko lorrata jawdi din Allah subhanahu wa ta'ala ko inni ko min jeydum kala ko lorrata diida kan o inni kadi ko min jeyi do jowi kala ko bonnata dido ma ko mo'inta dido ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala sabu dido sidi boni ara gurda julbe be boni si tawi woni haqqille men de boni are lanni si diida men tan boni hare lanni si damme men de boni hare lanni si jawle men de boni hare lanni de tawde impiji don ko dum do woni pide fiye wur ndundam fotudan alla inni dum do ko fo jeyi kono ko haqqe an ko du wadi sa yari bere haddu wadete yore ba ay si tawi woni fop inni munyike sa wadi zina haddu ko du woni anga nyaawra lande dewtete yore ma hay si tawi woni jiwo o gorko o inni menen ngom me munyondiri sabu dum ko haqqe Allah subhanahu wa ta'ala jaka yani ad-daruriyat al-khams ko ina tekon ad-daruriyat al-khamsa di piji don jowi kala ko tawata yaawore no yowodiri e din don ande dum ko haqqullah haqqu Allah hara dum ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala fami ke do ka wal ibadat kullaha shuri'at hara ko dum woni dewe den fu sar ina nama li masalihin fi mu'ireji kala ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ya wadu ya julu ya horu ya kala ko yamir ma andu ko fi mo dereje Allah yamir tama ko boni ta'udu bin naf'i al-'amim 'ala al-mujtama kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yidi ko haqqe makko andu dum don ko nafa hewto wa himbe ben fop sabu di do ko Allah subhanahu wa ta'ala yidi haqqullahi ko dum do hay kefero nafi tore sabu so inni wardo wo yo ware hande kadi enen nanta goddo no wara so inni wujjudo wo yo judde nga taje si goto tajama an nanta hande kadi goddo no wujji zina yontigi wara sino jombi alanta hande kadi de tawde dimpiji don fi yo dina kan julbe be nyibu ko duwade Allah subhanahu wa ta'ala ini do ko hakke jang hay laddo hay ministre hay chef de quartier hay gouverneur hay goto wa ta bon notude o do loi hay goto wa wata rumpude salade dum do ko hakke an ko beetu wada fa fami ke do ka do ko hakke hombo ara non do hakke ara non ene inni ko kala ko yowodiri e dewe de e ko arata reena ad-daruriyat al-khams piji jowi di inde piji jowi di dina kan hakkille den illo den dina kan ba lu wonki kin hakkille den damme den jawdi din dido goddo si tawi woni hinno jogi aja jawdi mo bonnira ni jawdi mo bonnira ni jawdi a sari am ko no inni sari am inni on ko safi on don jawdi makko ni hino hana dettede jogite ha we baqin sabu dina ko ari di kadi ko reno jawle den ko reno jawle dewal dida bangal Allah subhanahu wa ta'ala inni ko kanin jengal gogo enen inni al ibadat al mahdad nakunu ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala dida bun nakunu al ibadat fi allati fiha ma'na al ma'una ko dewal ngal tawata sa dari ri sengo tay ko dewal sa dari ri sengo atawai ballal no kader dewal der ton ballal no kader dewal ko dewal hanga se nane duma julugol kanyum dewal alato fi wallo goddo ko awudi e julude fima yawmal qiyamah wonde non dewe kanyum kadi no ton khara sengo go sa dari atay ko dewal sengo go sa dari ataway ballal no der ton Allah kadi inni dum non kanyum kadi ko min jeyi goddo hana ay ko nare ko dum gal dewal mislu sadaqatul fitr si suma e hewti nyande julde ko duma itete ko sadaqatul fitr yow mudon sa dari mudon ataway sengo ko dewal sabu kombu innu ma yawadu huwa Allah
kala subhanahu wa ta'ala yamir maahu hande kadi wonti onno dewal fi ya jokko dum tigiri ndara non kadi sengo go ndara tawa ene tampube be walla maka be wallaka be walla ma sabu den nyande kambe kadi be bay ko be defa kambe kadi be bay ko be soda tonti kesi jaka yandi gal don dewal sengo go ko dewal sengo go ballal no der ton Allah inni dum non kadi ko minje ko wadi karama ko joko jango ko jangi so inni wata itu zakatul fitr ko no illete la dum ko haqqullah dum non ko nyaawore ko Allah jeyi on haqqe don de tawde ko fo jeyi Allah ni ko kanyum jeyi hay e goto ala dole fi ittugol on sariya do yore jama on hay e goto kadi ala dole fi munyagol jama si landon inni onon odo carte do fo baylo wona nimmi hikka do taw ittu zakatul fitr ko enten sella li anna fi yollu lando on ala dole ittugol haqqullah wa haqqullahi huwa al-haqqul mushama haray ko jama on fo jeyi o wata bonnutude anda nyaawore do fami ke ka donc enen inni dida bondo ko num ko nyaawore de tawata innen ko ibada idi la bon al ibada tawata harado ton maana al mauna hara ballal no derto مثل صدقة الفطر فهي عبادة لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على الفقير سبب صدقة الفطر كونه ko ako sadaka mu Allah yamir ma ya itu andi ko dewal kono non do walli to kadi tampu don andi don ko ballal en no der ton gal dewal do kanyu kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala ji wa kaunuha fiha ma'na al-ma'una amma non mana on de tawde are ballal ino der ton li annaha wajabat 'ala al-mukallaf bi sababi ghayrihi sabu hare wadda gol ma do Allah subhanahu wa ta'ala inni ya itu zakatul fitri ko fi hare ko an nyamata on zakatul fitri do no ko ya itu jonna goddo wawdo wa ma andi jaka do hare haqqe on do ko num ko ya tottu e goddo go bada hare ko ya moddo e goddo ko ya moddo e goddo kama wajabat mauna khilafan lil ibadat al mahdha fa hiya la tajibu ala al mukallaf bi sabab al ghayb kono non hare dewangal innen o mo attile jangude horugol jangugol anna hora ta fi goddo nafitor a jula ta fi goddo nafitor awada ta dewe de fi goddo nafitor kono zakatul fitri kanyum a ittay goddo nafitora a ittay goddo nafitora zakat kanyum kadi zakat a jawdi madin a ittay goddo nafitora faami ke do ka do ko dewal dida bangal ngal tawata dum do ara ko mo jeyi walla subhanahu wa ta'ala ko en andi do kala kala Allah subhanahu wa ta'ala ni ko kanko jeyi haray ko fo jeyi haray non hay e goto jogaki haqqe libugol de nyaawore do hay e goto ada tatabundum ad-daraib ala al-ardi al-ushariyya haray zakat ka leyde innen wado kare buruji iden andi kare buruji ko no sa wa'i kamen tigiri be na duma ko ya limu jeenay sapa borende sapa berende wada on zakat lima jeenay sapa borende wada zakat haray dum don kanyu kare ko Allah ni ko min je min latade joni bay min e joma leydi men fotti joni haysi bi ittali dum do sella fiu sabu on zakat mu ittata leydi din don kare buru Allah inni ko min jeyi dum don ala haqqe sina fala afutti day leydi se gouvernement fo inni hikka do men attani on wata mo wo ittu hara zakat si tay woni awi maro inni remi maro ma ko nande mum fonya woynete la do ho ko hondum ko zakat ardul ushariyya leydi din don kanyum kadi sappa bore den dum don kanyum kadi haray ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ko foje haray ko wonde ngeje jangude do ko ente haqqullahi do ko dum non hande porto ben créer ko ente social ko yiyete nga ko num Allah subhanahu wa ta'ala idni dum do sa wa'i dum do ko kanko je si tay woni zakat dum do ko kanko je zakatul fitr dum do fo ko laamu ngu woni e hendade laamu ngu no si mobi diri di mbudi don wallito hombe da tampu ben jaka enen andi sariya on sincu di sariyaji do fi litugol contre la pauvreté hakugol tampere de kader société musulman kader julbe ben enen kadi hide mari ko wiete système kon habirten habirten tampere de kono non enen en habirta tampere den fi beydugol taxe inna wande makari hino jogi usine joni be beyda taxe fi no men wallira la enen en sonjata goddo fi wallugol goddo sariya on sinki laabi buy zakatul fitr ennu den duma wonde ma kanyum kadi innen zakaton kanyum kadi reburuji din ittugol asa sapon dum do foko tampo be ben jonnete
أكون وين دو الضرائب على الأرض الأسرية وهذه سماه أصوليون هذا يكون دو جمع بأصول بين إني معونة فيها معنى العباد كبلل كنو دوال ندرتون سبو نتو غول وانا رسابا ورندن جون تامبو بين أنا والي تامبو دون كا أنا والالي أولي مو كهم دون إني يا ودي دون الله سبحانه وتعالى وأولي مو دون كو بلل كهم يامير ما قالوا ونتي دوال نان هاري كو دوال zakatul fitr kanyum kondu ko dewal tawi ballal no der ton o do non ko ballal tawi dewal no der ton mais la fa di différence ok ko do ni mada amma annaha mauna fali annaha daribatul ard wa bihadhihi dariba tabqa al ardu bi yadi sahibiha haray non ittugol dum do haray leydi ni sariya no inni kala wadu dum do haray wondema leydi ni haray heddi ke jungo mudum kono si tawi woni a remi a jaɓali itto zakat si tawi kaka leyɗe julɓe ɓen hara si dina no gollitirede sa jaɓali ittude lanɗo on laamu ngu no wawi jaɓude leydi ni e jungo ma jonna goɗɗo go saabu haray tan seydina aboubacry nde ɓeya salilo ittude zakat o yawnu o haɓiɓe fop o inni ɓe woni heferɓe haysi ɓe juula ɗo kañum kadi sa ala ittude a dariba a ala ittude ɗuma haray hande kadi laamu ngu no mari haqqe jaɓugol ndi leydi ɗo jonna goɗɗo go sabu a wawata jogagol leydi ndin ronka tottude ko allah subahana wa taala farli e ndi leydi kon sabu wona an fuɗɗini puɗɗi ɗin ko fuɗɗini ɗo puɗɗi ɗin on inni wondema ya ɗettu jeenayi sappaɓore nden jonna tan puɗɗen sa salike laamu ngun intervenay laamu ngu naate hande kadi sabu a salike ñawarala nden sabu ko abbere wotere awɗa hettuɗa ɗum ɗon fop hettuɗa ɗum ɗo fof haray waɗuɗo ɗum ɗon piiji on o inni wondema haray sappaɓore nden hande kadi hina a jeeyi ko karje sa jaɓali leydi nden jaɓitete junngo ma sabu haray anga tottali haqqe allah subahanahu wa taala wa amma anna fiha ma'na al-ibada ko fino gonɗo dewal hino toon فلأن العشر المأخوذ هو الزكاة الزرعي سبب كل دوري زكاة ربرندو والخارج من الأرض كانوا إبي إكو يالتكون كليدة ويصرف في مصارف الزكاة هاي تليدي من التامة أنغريمي بدتي وانا رساب أبورندين هاي نون نكر كم بجنة كم بزكاة إني كم سريع إني إنما الصدقات للفقراء والمساكين جت تو بسريع إني بلو هندو زكاة هاي بلو كانوا كم بهندو jaka ene ngandi ko gonga hi anga walliti ke tampu be ko Allah subhanahu wa ta'ala yamir ma ya wadu sa wadali lamu ngun intervene laami julbe be ngom be dumando to sabu haray anga awoni mani zakat adudo itugol zakat wa hadhihi min masalih al-am dum do ko foji ko e der moƴƴere jama fu de do moƴƴere ko dum wona fi haray ko lando on jogi moƴƴere der to ma ko ministre to ma ko kari ko moƴƴere jama fu sabu si fo remi mo kala itti ɗum ɗo jonni tampuɓɓen kañum kadi heeɓi no wurira haɗa jaka enen anndi ka sariya men l'islam koko innete capitalisme ɗum ala nder ga hara ko seeɗaɓe jogii mbuuɗi ko heddi kon fof wona gollayɓe sifa wona no wonɗen hiironi adunan hannde ɗum enen allah subhanahu wa taala ko inni wata mbuɗɗin heddo duulatan bayna al agniya minkum haray buɗɗi wona yoɗi heddo tun haray hiltodirde hakkude on ɓe hakkude alɗuɓe ɓen hara tampuɓe ngala enen ɗum ala ko waɗi diina l'islam kan aynataka koka capitalisme aynataka kañum kadi ko ɗum ko communisme kañum kadi ko ɗum on systéme on kañum kadi ko woni hokko gouvernement on jeeyi hay goto jeeya hay fus ɗum ɗon kañum kadi a sariya on inni no mbuuɗi mani ko an jeeyi komo jonnuɗa o kañum kadi saabu ko haqqema jaka enen andi islam on hino mari vision mo tawata hande aduna on alamo e gollitirde kon woni ɗum haray islam on e ko wiyete capitalisme hina gotum yo seeɗaɓe jogo mbuuɗi hedditiɓɓen fof gollanaɓe wano sifano wonnen e hirde ɗo ni aray kadi saria on inna kadi ko be imposé communisme kañum kadi saria l'islam on inni mi wakkila saria on inni ɗum ɗon kadi ko mere fi honɗum ɓen ɗon kañum kadi inni fof ko gouvernement on jeeyi haygoy goto jogaki fuy jaka ene andi l'islam kañum kadi c'est pas parce que aray ko juulugol janga tum jogo ɗuma jikkiri walla ɗuman la l'islam kañum kadi ko nisam ko systéme on no yeey ka économie no wonno guerditen banque ji men ɗi ino yeey ka remuruji agriculture kala secteur mo wonɗen e hiide hande l'islam on kañum kadi hino mari on systéme ɗon hino mari ñawore mum
في مودو كدوم بينني الإسلام صالح في كل زمان ومكان إسلام نسلي زمان وزمان كان يكادونو نكوري فونا نكوري أراتاك إن تنو الإسلام واتاقول لتريد كلا كاين الإسلام واتاقول لتريد عندك بنجول بدون فامي الإسلام نكو الإسلام يبيرا sabu si tawi woni aade kala secteur mo dada atay islam on ka defte figu no wole ko honno awirta remiruji din kono gerdirten jawle den kono gerdirten jamanje den kono gerdirten ko nete ko ar rikaz fop haray no windi kala jonnon do ko jela bangal ni ko tata bangal gon enen inni ko dewe den didi ko dewal tawata ballal no der ton tata bundum ballal tawata dewal no der ton نيابون نكون هو الخراج كوني إلته الخراج وكلا ليدي دي تاوتا هرنا جول بين هودي إمايري كهيفر بهودي إمايري إنه ونو كريتيم بين ما نون جيف بين بعد بهودا كليد جول بين نادا دينا إدي ليدي دون ما إنه وند ما من ناتا دينا منن من هدو توكا دينا جامع من فعلا جو كتاد على ليدي من دين kono men natata ga dina hare hande kadi kambe si be remi be yaltire honnu kharaj be jonna en ko be remi kon a kambe kadi fiyonno do non hare naye famu wonde l'islam a toñu julbe be no ittinede honnu be ittinede kambe ko inneten ashariya ibe ittinede wanaje sappo fu wotere be do kanyum kadi be ittine al kharaj koko heferbe be jonnata julbe be kons si tawi woni diina naati ho heferbe hoduɓe ɓen ka nder ca e julɓe ɓen si ɓe remi hino woodi kamɓe kadi koɓe jonnata fiyon ɗum hina noon fi toñe sabu fiyon sabu si goɗɗo ari memiɓe ɗon laamu men ngun faabotoɓe ka faabotako ɓe laamu men ngun faabotoɓe sabu ko ɓeɓe yoɓa kamɓe kadi droit ji maɓɓe ɗin kal nder leydi julɓe ɓen fii si goɗɗo memiɓe haray hande kadi e julɓe ɓen kañum kadi ɗetta e aalaji ɗi soodi ɗi fof wallitoɓe jaka enen andi si inna maray kefero no duwa yobinede jizya duma sagale ma hino duwa leydi kabe jogido hino duwa yaltinede kharaj hare dina kanto nyaade fi hon dum sabu si goddari neni be donc état musulman on defandata be julbe ben kanyum kadi heferbe ben inna hare ko be ittu sagale go leydi kadi kabe awido be itta kharaj juldo kanyum kadi ko no inna ko yo ittu zakat si tawi kadi woni o aawi o jonna waare sappa borne en tawe ko tawazu fo no fota ɓeeɗano ittirde ngoya sengo ɓeeɗano ittirde ngoya sengo ko inde nden serti الخراج أي الضرائب على الأرض الخراجية وهي الأرض التي تترك بيد أصحابها غير المسلمين ko leydi ndi tawata nde julɓe ɓe naati mayri naadi e diina ɓe hara himɓe mayri on hina julɓe leydi ndin accire himɓe mayri on bada fatil islam jake andi ɗo l'islam on força hay e goto yo naatoka diina en naadi diina ɓe inni ɓe naatata gasi joni onon on naatata kono noon ɓey kaka nder leyɗe amen wonɗon kala droit ji ko julɓe ɓe woni e wadde onon kadi on waɗay hay fi honnu fi si goɗɗo ari ɗaɓɓiti on ɗo hara men yottan ton kono noon on wawata hoɗugol ka leyɗe amen ɓeeɗa no yoɓude fof ɓeeɗa hara onon on yoɓali hay fuy hara onon on yoɓali hay fuy واستيلاء عليها فتفرض عليها ضريبة معينة هاري كدوني لاندو اون كدوني هاري بفارلي كويته هاري ضريبة كوينته على ضريبة كوينته دوما ان دوما تاكس سكي غوفرنمان غينو ماري happana be inna dum do hande kadi onon be jabali natude kadina ben don doa jonnude tel so remi كما حدث في أرض العراق والشام leydi Irak ndin kañum e leydi Sham ndin enen inni sinnama ɗo Sham haray akonu faanda Jordanie Palestine Syrie Liban ko ɗiɗo peeji nayi innete ardu Sham ɗe ɓayi diina naadama ɗon buyi e maɓɓe wono chrétien ɓe Liban ɓen chrétien ɓe Syrien ɓe ɓen buyi en ennuno kañum natata ka diina Seydina Omar inni ama gasi joni hay so natal ka diina kono on yoɓay ɗum ɗo e ɗum ɗo saabu haray ko e sir contrôle amen wonɗon faamike ɗon ka ɗum hen no way wa hande wa forestier ɓe ɓen ka men hande sen gollitiri diina
ego ko nande mudum chrétien be wonbe be nga forestier be hare be duwa yo ude sabu julbe be lottude zakat gidi kambe kadi be ta kharaj kambe kadi be ta kharaj be ta kadi jizya sabu fi honno sabu façon wonde e tire do ni zakat ko sabu état musulman ala nyande état musulman wodi wo hande kadi ko état on tigiri imminta himbe araybe detta zakat o benno si detti zakat ko état on kadi jonnete na an jonnata tampu don ko état on se haray goddo non lambina ko nete ko wizaratul awqaf haray laabi be hande ko nete ko ligue islamique on kambe haray ko ben gérata dum don ko ben darata zakat on konto hani yawde إذ تركها عمر بن الخطاب بيد أهلها وضرب عليها الخراج بعد مشاورة الصحابة على سيدنا عمر ودون كوين تكون ضرب يوري مبه باو بدي سادة صحابة بنفو وموافقتهم صحابة بنفو كدوني جابي كو سيدنا عمر بن الخطاب بروبوزي كون كو بماكي كون ويصرف هذا الوارد في مصالح العمل الدولة الإسلامية دار زكاتهم zakatul fitr kono kombo irnu na de jonnete donc jonnete kombe ko dette be zakatu be do non kany si jonni en jawle na be da jonnete be do ko en nadu ko kafo je dannugol labtandi dannugol ponji wadugol feerusji sabu haray diddo hino jeya e nundal l'islam ngal se detti budi jungo heferbe ben bayi ko kale ko e men be woni la yen dettu wallen tampu be men ben tu harakambe be na fitorta sariyam inni ko yen nadu kapiji public parce que sika kapiji public haray hay kambe be na fitoray hay kambe be na fitoray siko pon darna siko lekol darna siko laptana darna kala ko darna ko tawata hara ko jama on fo jeyi kambe si budi mabbe din dettama al kharaj haray ko do wona e nadede hara fo na fitoray min adli al islam no deya e ko l'islam nundi kon ko do Allah subhanahu wa ta'ala dali هذا ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هو أقرب للتقوى الإسلام تونيا هاي جوي بوانا جول ببيك الخامسا نو كانوا كاريكونو الخراج والأرض الأسرية نو كاريكو حق الله قد وابتا إنو دي ميتتا قد واتا إنو دي بمونيا نكلا سبنو نو كفوجي كو والله إنو ليجي دي يودي يالتو يدر ترامبري walla fi litugol contre la pauvreté ko wadi sariya on inni odo hakke do ko min jeymo Allah subhanahu wa ta'ala inni ko min jeymo hay goto e modo jogaki hakke sabu si tawi oni sariya o munyani no en hara ko silam fala si miremi ko silam fala si nokka si tawi woni si miremi ko silam fala si mitta zakatul fitr ko silam fala si mitta zakat si woni non seeda kondo tampu be maya no ege hay goto walla ko wadi sariya on créé duma système ka buudi yaltata fiyo état o hebir don di buudi don lutte contre la pauvreté yaltina tampere e kamede haray koko ni islam on kanyum kadi jogori système mum jawabu no ukhubatul kamila laysa fiha ma'na akhar ghayr al-uquba haray kanyum kadi no jeya e haqqe jalla subhanahu wa ta'ala ko wi'eten kon letteji tawata sa yurnitike fus afamata ton si wana lette no wodi haqqe ko sabu didi janti don do fu mojireji no to itu zakat ko nyamete donnete tampu ben kharaj ko piji ko labtanji lekkele recherche scientifique ji darnete jonno wonde kadi Allah subhanahu wa ta'ala di dum do ko haqqe yanni hay e goto jogaki droit salagol wadugol dum non yurnito da non nande ton tawa ko lette lawude tum zina pigol goddo lewru ha temedere sa pi goddo hare anga nemimo anemi namo ko piggal si tay woni goddo wadi zina o piyama hamu mai sa yurnito gene ende nyawol ko don konno ko masibo si tay woni goddo wujji tajede jungo makko ngon ko no inete ko masibo ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ko masibo ko dum do ko akyan ay goto e mo dogaki jonno hande vision di hino set parce que wano sika ka porto be ngabe be na l'islam a jokkama hare feccere population ala juude feccere population warete sabu zina ko inete la aslan si l'islam gollitirama ko goto man ido sadi o rewata yore mudum hedditi be fu be mitata hande kadi fiw sabu e der ngurdam nulaado sallallahu alaihi wasallam fu ko jelo taja juude ko dido yer ko hadisaji din ngare sefi ko ngurda mabbe fop ko wadi ir ko nete haray sa daray sariya wota daru fi ko goddo taja jungo ko dari dum don ko nafi ko daru dum don ko nafi ko sariya on kanyu dari on dum
darali ko jungo odo kon tajete ko darali ko odo warete ko fi hembe mo wadi zina darali ko piete ko lor temedere daru nafa won ka bawo kan hande no porto be kanyu konu koko masibo on kambe be darata juude goddo taje ko nete la juude odo tajama ko do temedere hari no fala wujjude wulure no fala no wujjude baybe hi dum do be wujjitata hande gadi jakay nande a sariya on hino mari on dum darde woddude sariya on mari vision woddudo darde woddude ko du wadi kala ka sariya Allah on rewi ataway hibuno laabi boy ko du wadi sariya sariya l'islam on kanyum ko kala subhanahu wa ta'ala jippino al-qur'an on Allah ni be ga non kanyum ko du nyande parle man jodo to sanza nyande be ne a o do sariya mo sintuno de jaka mo moja hare sanja fi on sab haqqille bani adama ko qasira haqqille bani adama hino wode darata ko jogida haqqille o haray no wodi ya nokkel go ka hewtata haray no o do sariya kanyum ka ko jeydo tagorde fu wadi o do sariya عقوبات الكاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة وهي الحدود كلكو إنها حد أي العقوبات المقدرة التي شرعت لمصلحة العام الله سبحانه وتعالى نوائي هاري بيقل موتوني دي وبزينا كو يبيه لورو چapال جاتتي ودو بزينا كو يبيه لورو تامدر سيبه جومبا ستايوني بجومبا سيبه جومبي يوبي واري موجي يو جومبو تاجي mo yari bere ko yopiye ko fianu nga sariya wadane dum ko fi sonju ko lella ko sabu moddireji mola naadi no der ton sabu dum don si wada makala hido dum do waji to harabe bitali ande gadi wa atubirat lidhalika min haqqillah haray ko gom bange don de tawde ko fuuje kan nafa don Allah inni haray ko kanyum jeyi mislu haddu zina wa no innen wa haddu zina wa haddu shurbi yarudo wa haddu sariqa wano innen duma masibo fi waddo zina ko yopiye mamo ware ma yardo bere ko yopiye wujjudo ko jumbo taje wa haddu quta'i tariq kanyum e bandi sakkotobe wara himbe sifa ko nanten kamede hasayi heda walo ka galle ma goddo ara tawe to felle ma dum ware ma tufe ma dum ko tawde di nyawojeji do hare jama'u ngala e jokkugol فهذه العقوبات دلت دو فو شرعت لمصلحه المجتمع hare di sanction ji do fu di do fu ko wadira ko fi mojjere jama on fi mojjere a jama fala yamliku ahadun isqataha hare hay e goto jogaki haqqe libugol o sariya do illa wattam ولهذا لما سرقت امراه من بني مخزوم صلى جوغو e jeyado e gol leñol do wujjuno e zamanu nabi sallallahu alaihi wasallam gol leñol do banu makhzum sollajo jeyaado e golle ñol do yehi wujjoy jonnon sariya on tawi be rewne e ore o sollajo do tay non sahabajo go hino wodi jeyaado e golle ñol do himbe leñol ngol yehi hidi o sahabajo do inni bay hida welti e nulado sallallahu alaihi wasallam meden fala ya biso hakkude do tefana non hara jungo makko gon tajak dum woni sayidina usama ibn zaid sayidina usama ibn zaid ontuma nulado sallallahu alaihi wasallam sayidina usama ibn zaid ari ka nulado sallallahu alaihi wasallam inni nulado mi do fala intervenude hara o mi do fala jeejude ma hara jungo oyango tajaka nanen do ko nulado sallallahu alaihi wasallam jaabi anditen no hande ko dogeta kamen sariya on sokay goddo be yaabi sotto yamo sariya on sokay ala goddo mi yoba mudi mo yaltine dare no nulado sallallahu alaihi wasallam ko dum jaabi o sahabajo do tawile kanko e nulado sallallahu alaihi wasallam hibe dabiti hibe welti nulado maki innama ahlaka alladhina bi do fa ghadiba an-nabi nulado moni baynani sayidina usama ibn zaid no intervena yore sari allah sabu fi no sabu dum do na haqqe nulado no ko haqqullah ko allah subhanahu wa ta'ala jeedu do fa ghadiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khataba fi an-nas nulado jawi ka minbar wadi khutba ومما قاله هنا جاء اكو بماكو نندند انما اهلك الذين من قبلكم انكو هلكهم ونو بباو من انهم كانوا اذا سرق منهم الشريف تركوه هرسي تبي وني ادن تدو يهي وجي اونو سريا وريونه تاكي وري ماكو مارdo sabuji di واذا سرق فيهم الضعيف سلو دو كانيو وجي مالا sabuji di اقاموا عليه الحد برونه مكسريا نولا دو ماكن نودو بيدي ويم الله بيودري لو أن فاطمة بنت محمد والله سي فاطمة بنت محمد فاطمة بنت أمي بودي هيدو ديون سرقت وجي لقطعت يدها بتايا جنgo makko نولا دو ماكي نو بجبالي انترفينو دي فوق
hande non ko on corruption ko jokkude ko dum wadi ala leyde medde no déstabiliser no déstabiliser ka sécurité ka l'économie piti di fop no déstabiliser ko sabu sariya on hande kadi alaka e jokkede nula sallallahu alaihi wasallam mi to den do sibe jaman no ono sahabajo hande konto fokkita sariyaji di fodi e to sabu sahabajo mo kala arayno inna accangodo kono ka odo landi don ko don be fermi damanga aray sadisan hino jeya kanyum kadi e haqqe jeeda bo ommo Allah subhanahu wa ta'ala jeyi on daiman tay hejjutu kon wonne jangude ko haqqullah e ni haqqullah aray hay e goto jogaki droit libugol on sariya don hay goto jogaki droit innugol mo waditaake hay goto jogaki droit innugol be acci o rewnete sariya on appliquete o rewte woni uqubat al qasira ko lette tawata harako rabbidude kon woni lette rabbidude ndare huwa hirmanu alqatil min al-irth haray ko hadugol warudo doddi sa wari angaronata fiu kala warudo ronata jadon enen andi jonnon do laysa shartan ko be tummi tawo mi wara sa enne detani auto to tawda inna detta auto bunko da nene goto ma woni atewi woni angate waki duma momaya ko innete ngon nene goto ma anga wata mo jonno si tawi woni angate waki sariya on warama kono sariya on jabali rona sabu shubha no der ton sabu hino wawi wona angate waki no wawi wono kadi hida tewi nde tawde piiji din kaga berde woni goddo wata andude sa tewi kan angate waki sabu mi Allah ko Allah tun andi ko somi ka berde Allah inni hande dum anga ronata Allah lettirma no jonno si tawi woni be ngunde fo inni hare menen men haccadima ko wari nene gotto makko hare koy mo rondu ko ne tella dum do ko haqqullah no ko no ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala kala warudo ronata no ko haqqi Allah hay goto wata maroninde si be ronini makade adetti gebal gala jeya wa illa ma kanat qasiratan li annahu laysa fiha idha'u badani sabu ko fiyon dum sariya on do inni hare den lette don hare na lette tiidude sabu do be lettali ko bandu be dali ko yo ware be innali ko yo piye innen goddo babirawo wara biddo mudu be makko wareta ke fi imo wari biddo makko kono no be makko ronata ko gonga anga lettaka ka bandu apiyaka awaraka kono non a lettirama sango go huwa adamul izz ara dun non ko angal ronugo aw taqyid al hurriyat al jani madum ko dum woni duma sokugol boddo ara kanyum kadi a konnu do anga lettiraka sokede anga lettiraka piyede kono anga lettirama dum angal ronugol ne mi anda sen fami sabu piiji go hen no wodi ko ya soke piiji go hen no wodi ko ya piye zina on ko ya piye si tawi woni anga jomba si tawi na jombi ko ya ware kono o warudo biddo mum do o piyaka o sokaka kono non o lettirama sengo go hoddum non ko adamu al-irs angal ronugol wa illa ma fiha adamu thubut al-milk al-jadid lahu fa hiya uqubatun salbiyya hare o wawata hendagol ko woni donni ni dum do non ko lette de tawata hara salbi ko nete a salbi seke ko lette de tawata hadimo hebugol mojjere sabu si bo wawno rono ya sari ine angaronata jaka ele handi kajum kadi lette go no tonde sariya on wadata wore jama'o hara ko lette ka yurnitida o mo wadi zina no jombi ko yo ware sa jomba ko ya piya sa wujji ko jungo gontani sa yalti e sakka gol himbe ko ya ware dum no ko uquba kamila dum no ko lette timmude tis lette go hino ton a piyataake a soketaake ko woni tum sariya on inni kono albe sonjirte angal ronugol ma dum ko so goddo wari biddum don ngena bi ko noynete uquba qasira laane hari ko uquba kamila ida mari uquba kamila uquba timmudo tison ko warede ma piyede uquba qasira a piyataake a soketaake kono haray anna ronta sabi'an haray haqqeji Allah jedda bon ko dum uqubat fiha ma'na al-ibada ko lette kono sa yuriti ke kadara lette to atawa dewal kadi no derton lanen ko lette e ngini ko lette kamila dewal ala derton lette qasira dewal ala derton tatabon ko lette kono sa yuriti ke derton atawa dewal no derton wado kafaraji di mi wodi fenade
sari ini ya horu balle tati horu gol ko dewal kala dewal ko dewal ko fiol num horanta ko sabu awadi ko Allah subhanahu wa ta'ala newna o lettirma horu gol no jaka yandi kafara jidi konu dewal no der ton duma kadi kadi lette kadi no der ton fami ka dum no kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala jogi dum no kanyum kadi jeede hakke do ille goddo tew pas ille goddo ara tewaki wara go haray konu o haadi koyo si tawi woni o yobi duma dia on haray konu Allah subhanahu wa ta'ala ni kadi koyo wadi itqu raqaba e honnu e horugol lebbi didi mutatabi'in lebbi didi mutatabi'in duma jokkondir jonna si tawi woni siddo baydo ini no joni menen on haray be munyani kema dia o horugol gol wo kono inate la ka dia do waye mo munyanade donc haqqul abd kono non do ko hay ka dia on tottay ko si tawi woni ene jango e joni si tawi woni on tigi tewi wari ka on tigi tewa so tigi tewi wari haray ko warede o handi kono sibbe ben no wayi mo accande sibbe ben no wayi mo accande kono si tawi woni o tewaki don haqqeji din diyaw o ittaymo diyaw haray horugol non da on si tawi woni be accanimo diyaw kono horugol gol hebe wayi mo accande wata macande sabu dun ko no haqqullah dun ko no haqqu Allah wa yal kafaratu misl kafaratu al-hins wa kafaratu inna mo wondi fenande ni tabito yi haray mo horde balde tati de fil yamin wa kafaratu al-iftar amdan fi ramadan inne goddo inne si tay woni inne hidi duma sonnajo suma yitigiri haray ko no afaymo o bonni ko makko kon sabu hidugol en sonnajo tawi hina taymo forsaka o dumannake fusala ka normal haray ko dum haray horugol lebbi didi fawi kemo tawti non nyallal gal o bonni gal tawti nyallal gal o bonni gal jonna si sonnajo e waya ni joni bay enen en dumandi ke joni haray min mom yaktanima haray joni mo kala waccan waya dindo lebbi didi haray dum kula dinon Allah ni ko min jeydi a hore fi honno sabu anga teddinali lewru jonna masala goyno do kono si tawi woni goddo no yobutude suumay do ina e suumay mo yobutude suumay kanko sonnajo be hidi don ko nyallal mo yobitata don hina lebbi didi den ko betu wana e lewru suumay fami ke don ka uqubat fi innen wa kafarat iftar amdan fi ramadan wano si goddo tawi ke pas nyami e lewru suumay haray ko be mo yobito yande nyalande don wa kafaratul qatl al khata ma kafara hara awaru hara atewaki ko fi on non o inani do atewaki sabu sa tewi horugol fawaki sa tewi horugol fawaki ba go warede fayba si himbe non may do on inni da kedima haray lanni haray ala lanni enen janga way joni ko fi hon ko si tawi woni goddo wari tewaki Allah subhanahu wa ta'ala inni do o tewaki ko nara Allah subhanahu wa ta'ala dewtay nyaawore de gore ma falgede no molanade hiden faggito goddo detta otowal ngal ala fre yaate o pas wara himbe ben jama on jodo en a haray de dun piiji gono ton sa otowal ngal ala fre sofer jo wata do ginde wata do mana sa waro yi kono inete o do o ina fi de o te ba do tewi saba wata do ginde otowal ngal ala fre andala ogol dun non sa ye awadi dega ko inete on do go tewi sari am ko ni ko yomo si tay woni mo wari ko mo ware sabare enen din no peji don fo enen en tawtinay wa mo tewaki ko dum be be ni do hare fa hadhihi al uqubat dalati do li annaha jazaa an ala ma'siyatihi hare dum ko joddi geddi makko din wa fi ma'na al ibada ko fi no ngonu enan dewal no mun li annaha tuaddi bima huwa ibada sabu dum do hare do tottira hunde wonde dewal wa huwa as-sawmi korka aw sadaqa ما دو صدقه او تحرير رقبه مارين ديغول دان ثامنا حق الله جيره دابو كومبو كانون كادي دو حق القائم بنفسه كو حق متواتا او يوديرا هاي افس حق الله ni ko min jeyi odo hay goto jogaaki droit ron ko golmo wadude ko min are odo kanum kadi o yowondira hay efuy sabu kafaratul yamin hon no yowondiri e wondugol fenade horugol lebbi didi jokkedira no yowondiri e hidugol sonnajo e suumay
din don hino yowodiri e goddum go haqqeji go non o do haqqe mo wonde jangude do o sakkitoro do o lo o yowodira ay fu ko mo woni on kay أي لم يتعلق بذمة المكلف ليؤديه طاعة وإنما وجب هذا العقد بذاته وابتداء لله هري أقولنا هري كدوني وينجاكي كدان هل فادو في دفتر الله سبحانه وتعالى كون الله سبحانه وتعالى نوقت دون قال جبل دون كوين كون الخمس وكستاي وني جود دين دوما ستاي وني زكاة إتامفو dengan duma joa bore den kombo hendoto ka alla dal don yasalunaka anil anfali sitay woni kon hoyri din jawdi hebo hike ka jihad khumuson haray kombo Allah subhanahu wa ta'ala inni ko kanko jeyi jonno ko jeyi don kombo jeyi ko hibe fo jeyi ko konto jeyi ko laamu ngun dettata dum don sendita Allah subhanahu wa ta'ala inni walillahi al-khumus ko Allah jeyi duma joa bere jawdi ndi joa bere aja jawdi ndi kombo aja jondete ko laamu ngun haray jeyi laamu ngun me anase fami ko fandi kono do odo hakke yowondira fi goddo no wadi goddum do no en piro en hebi ko nete anfal wal ghanaim kon hoyri ndin en hebo yindi haray joa bore kon hoyri ndin kombo jeyi ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnon ko Allah ya jeyi don kombo jeyi ko fo jeyi laamu ngun hendo to hande kadi dabba ko non konto natirta jaga enen ngandi haray laam dum kanyum kadi ene parce buy hino sikka nyande dina gollitira haray hande kadi ministre ala chef de quartier ala konete la l'islam kanyum kadi no mari système mon fo haray lando on ko kanko jonnete dum ko kanko andi haray piji di konno hani yaade وما يستخرج او وما يستخرج من المعادن وكنوز الارض اكو يالتنتي وادو بوكسيت كلا كو يالتنتي كا ليدي دون لو كانيو كادي هاراي كونو هاراي نو كادي دوما خمسون كومبودي كو الله سبحانه وتعالى نانا سفان وانو جاما مو يالتني جاما ما يالتني بوكسيت ما يالتني الومنيوم ما يالتني كاني ما يالتني كاليسي ما يالتني بترول دون نو فوكونو دون لو كانيو كادي زكاه نو وادي هوريمو كو دون نينتي وال خمس هاراي دون لو كانيو كادي كول ايتا اون هندوتو ايتا اون دارا كونتو nawrata nana se fami daga ene andi jamang e o bauxite pétrole e koko yete do kanyum kadi fu haray di do ko dum do jangude haqqullah do ko di jelu ko di jetati haqqeji di tawata Allah subhanahu wa ta'ala kanko jeydi o yindi non ko kanko jey sabu ko fo jey hay goto do haqqe hay ko goldi ara dum endu den ko dewe den lawude boy den dina dum dewe de tawata hara ballal no der ton tata dum ko ene tay ko si goddo remi sappa bare do etata de zakat lendi madum o heferbe den ko si remi ko jonnata en ko wal kharaj inne jawabun dum ko dum ko lette laabude de poy mo wadi sina ko yo fiye jeeda da dum ko tawata ko lette de tawata hara de tiida ha hadugol goddo yomo ronu fi mo wari hare jedda dum ko dum ko lette tawata dewal no der ton sabu kafaraji di wonde a hoore wonde a nyammina e wonde a holtinay haray ko woni duma jetati on haray ko dewal wonungal kangal tigiri ko dum woni haray wono al ghanaim wono kono hoyrundi haray dum do woni haqqi jalla subhanahu wa ta'ala dido non goddo wawataadi ittude few si tawi no dido no golle dido non kala kadi henda haray ko eta on kanyum kadi fewjata fi dido goddi o jonnete zakat ben goddi go be nada ko fi lieji public on ka labtanji ka bonji ka laawi fi moƴƴugol feroji fi moƴƴugol innen rompoyji fi moƴƴugol ɗum ɗon fara ko état on darata ko leydi ndi hattonji ni kon waɗa ɗum ɗon harem sikkitin ene e famille o inchallah ko oɗo tun jannguɗen joni haqqullah inchallah o hiyo e ka darsuji men haqqul abdi wa haqqu almushtarak وحق المشترك وحق الله هو الغالب وحق المشترك وحق العبد هو الغالب كل وني دو ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala do ko haqqe jiyaado do ko haqqe mo Allah e jiyaado on kafi kono ko haqqi Allah buri jonnadone do ko haqqe mo Allah e jiyaado on kafi di kono ko haqqe do jiyaado hikkina yeso yore haqqi Allah subhanahu wa ta'ala e hiwa dum don ka darsuji ko dum faandi dum do harami do hatta do wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh